Hai guys, so kita kembali lagi dalam video Unpack Pokemon TCG. Okay, so ini adalah episod 14. Okay, episod 14. Dah 14 pack saya buka. Kurang manis-manis. Okay, banyak yang biasa-biasa sahaja. Okay, so jom kita tengok pack kali ini. So pack ini adalah pack Stellar Crown daripada Scarlet and Violet. Okay, macam biasa saya bukan buka solid pack ini. Kad-kad yang saya tak minat, saya tak balik. Mana yang minat saya akan letak dalam card binder saya. Okay, tapi kali ini saya koyak tak perfect sangat lah. Tak cantik. Okay, tapi apa boleh buat lah. Okay, so dah 14 episod dah saya buat unpack ini. So kita tengoklah episod 14 ini ada manis-manis ke? Tak ada. Okay, jom kita tengok. Okay, code card ni kita letak tepi. Satu card ke depan. Energy. Card energy. So energy kita ada apa? Steel energy. Okay, first card kita ada Ponyta. Okay, harga tu saya letak ke atas. Okay, second one kita ada Grobin. Next, Varoom, Drifloon, Toxcroll. Oh, kita ada Kofu, Minsho. Oh, kita ada Toxcroll Reverse Holo. Okay, kita ada Pansear Reverse Holo. Dan di belakang kita ada Holo Ray Alcremie sahaja. Okay, so pack ini tak ada yang manis. So biasa saja. Okay, so itu saja untuk video unpack Pokemon TCG kali ini. So kita jumpa lagi minggu depan. Bye bye.